Agispani Imphal Nolini Debina Pau Pazadi Ahanbada Madu Iba Pau Manipur Ngarang Tagi Hona Akagarau Galuna Nasura Kiban Nong Madam Uituna Rajasiki Mausagi Punsida Chauna Akai Pepidi Security Forcing Nangarang Bisnupur Jilaki Idang Pamaning Amasung Aimol Bilesagi Kuzukulai Kaya Pagale BJP Lusing Amati Pradhan Mantri Narendra Modi Nangasi Udisha Pangtokpa Mikal Girali Singda Saruk Yakani Amishung Lok Sabha Mikal Ki Ahum Zubatangka Ki Bot Hayang Thadanaba Mapung Phana Sem Sare Manipur ngarang tagi hona akhagaraw galuna na surakiba nong namaram oituna Rajasi ki mahusagi punsida chauna akai bepidi Med Department ki matung inang ngasisu Rajasi da akhagaraw galuna na nong churba yai haina khangali masiga loina na Manipur yauna awang numpoki Rajasing da lakiba numit taruk ni asida nonglei nungsit yauna akhagaraw galuna na nong zuki gani haide Ngasisu Manipur ki tongan bajila singda ayuk angan batagi hauna akhak araw galoina na nong subadagi lalo litik amadi atopa loisang sing yauna mahusagi punsida chauna akai bethokle Amaromda Raja Sarkarna asigumba akhak araw amadi nonglei nungsina thogalakpa yaba amangata singi yenglaga Raja sida lairiba mahilwisang khudingmak ngasidagi horaga numit nini suti lauthokrabani Masiga loina na Sarkarna ngarang len nyawna sukiba nong aduna amangata thokan khraba imung singda tengbang pinanaba thaurang kaya su lokhotli Marak asida ngarang len nyawna sukiba nong aduda amangata thokalaba imung manung singna makoi gi yimsing semjin sajinaba maduwaina Imphal gi akoibata leiba hardware dukan singda ngasi ayu angan batagi hauna thomjinaba uri iramasigi matangda paudam ama Manipur Gizila Ayamada Narang Len Galonin Sukibonong Aduda Chauna Amata Tonki, Yum Kaya Humdok Pagalona, Mahi Marong Singman Tanki, Imphal East, Imphal West, Tawal Yauna, Jila Karada Akan Malen Aduna, Garis Amata Tonki Betanatana, Lambi Chatoktasinda, Upon Mohin Kibani. Hojik Mayumake Amata Toki Singna, Makoi Nakna Mari Matagi Mayum Amadi, Manak Nakpodaleba Mahilo Sing, Community Hall Sing Musinda, Sanga from Lodun Leramba, Akaswani Imphal Ipau Kanguna, Koina Salu with the Tangaraki. Masigalona Amangata Tokraba Mayumake Sing Samjin Sajanaba, Port Chaile Nabagadamak, Mui Kayana, Hardware to Kansing Mamanga, Bareng Sana Ngaidun Labor Tanaki. Narangi Todo Ada Awatar Mui Ama. Ay ningthokjam loyamba kairaw bitra awang lekai dagini ay ngarang khangogdana kanba nong nungsit amadi len ga loinana takhiba nong aduda aige yum mafam punamak haibadi amatta chithadana yumgi jaga loi amang ata thokre ai hojik atopa migi yumda ai changjafam logduna leijari matang asida akoigi Imphal Eastki SDO gi teamsu lapiduna survey chapirame Yaragadi, Akogi, Sarkar, Maigadi, Tawaya Karino, Atubu Matamda, Niang Sangviduna, Matang, Tahan Nimbagi, Apambadu, Isagi, Maigadi Tamzari. Razaki Mukimatri Nongtom Biran Singna, Narang Len Yang Sukibanong Aduna, Amangata Ton Kraba Imung Manung Singda, Pibaya Matang Sing Pigan and Lautokra Matunda, Marilena Jila Jilagi Administration Singna, Awa Ana Tarab Imung Singda, Matang Pina Torang Lokat Pahore, Masigalona, Jila Jilagi, Subdivision Officer Singna, Haktang Koina Satuna, Amangatagi report Sing Lokatli. Akaswani Imphal ki pau gidamak ngangom kiran Rajasi da handak akhak araw galoina na len yauna akan ba nonglei nungsit ka loina na nong suba sida miyam na section binaba akang ahising na apil tawrakli Lebak asigi tungan ba Rajasing da hujik oiriba nongsing ki phiba masigi yenglaga Indian Med Department ki head sing yawba awang ba thaki oiba video conferencing amasu hujik ngaki mamang da pangthok tuna karamna sexual thawrang lokhat kani haibagi matang da kupna khanakre Security forcing la sing amasung tampaki singna ba mafam singda thi humba amadi area domination tawbagi thabak lepa leitana sathari Manipur Police Control Room ki pauna hai Security Force na Bisnupur Jila ki ireng bamaning amasung Aimol Village sangarang thihumba ki thabak sathabada magazine aniga loina ba carbine ama 9mm pistol ama hand grenade tarani thoi kapayari ba nongmai maru yangkhai SLR tube launcher taru detonator ama waki tokina singba polam kaya phagat bangamki Amaromda National Highway Kuntra Taret amasung National Highway 2 da tangai phadana changba polam sing puba gari sahum kuntra taret security ki akan ba chakchil thorang ka loinana Imphal lomda pusilakre hairi
तमिलनाडु जिला की नालोन विलेज का नागालैंड की पुइलवा विलेज का समनबा बराक तुरेल मथक्ता साबा फुट चहुम यांकई हुमदोई सांगबा उगी थोंग सेमजिनबा होनबदा तमिलनाडु जिला की डेप्यूटी कमिश्नर न मतेंग पांगलकपदा नालो स्टूडेंट्स यूनियन अमदी नालोन विलेज अथॉरिटी अनिना नुंगाइबा फुंगदोरकली ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल तकिनी लोकसभा मिखल के हुमजुब तंक की बोट हयेंग थादनबा मपुंग फाना सेम सारे तंक असिदा राज्य तरा अमसुंग यूनियन टेरिटोरी अनि की लोकसभा केंद्र मरफुतरा हुमदोइदा बोट थादनगनी बोट थादनगदब राज्य सिंह अदुगी मनुंगदा गुजरात की सीट 15 कर्नाटक की 13 महाराष्ट्र की 13 उत्तर प्रदेश की 13 अमदी यूनियन टेरिटोरी दादर एंड नगर हवेली अमसुंग दामन एंड दीव याउरी थाजी की तरह हुंदोइदा पांगथोकदौरिबा मरीसुबे तंक की लोकसभा मिखल की दमक राजनीति दलसिंगना अयुबी थाकता बोट खोंबगी थबक चथरी तंक असिदा राज्य तरा अमसुंग यूनियन टेरिटोरी अमगी लोकसभा सीट मरफुतरा तरुकता बोट थादनगनी तंक असिदा मिरेप लिसिंग मसाटे तरा ना लंपा तौनरी अमरोमदा बीजेपी की मकोक थोंबा लुचिंगबा अमदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना ngasi उड़ीसा की नबरामपुर जिला की सिकिली ग्राउंड पांगथोकपा मिखल की रैली सिंगदा सरुक यागनी प्रधानमंत्री ने उड़ीसा की गोपालपुर विधानसभा केंद्र की गंजम जिला की कानिसीद पांगथोकदबा मियाम की मीटिंग अमदसु वांगांगनी राज्य सिदा लोकसभा मिखल अमसुंग राज्य विधानसभा की मिखल थाजी की तरह हुंदोइदा पांगथोकनी बीजेपी लुचिंगबा अमदी गृह मंत्री अमित शाह ngasi बिहार की समस्तीपुर जिला दा पांगथोकदबा मिखल की मीटिंग सिंगदा वांगांगनी ngasi नुक्तेल श्री सहाना उजियारपुर लोकसभा केंद्र दा मिरे बोइबा नित्यानंद राय की बोट खोंगनी लोकसभा मिखल की तरे चुबा अमसुंग अरोइबे तंक की मिखल की नोटिफिकेशन हयेंग थोकलगनी तंक असिदा राज्य तरे अमसुंग यूनियन टेरिटोरी अमगी लोकसभा सीट 53 जून अमदा बोट थादनगनी मिरेप पिसिनबगी अरोइबे मतम थाजी 13 फाउबनी तंक असिदा उत्तर प्रदेश अमसुंग पंजाब की सीट 13 नोंगचुब बेंगोल की 9 बिहार की 9 उड़ीसा की 3 हिमाचल प्रदेश की 4 झारखंड की 3 अमसुंग यूनियन टेरिटोरी ऑफ चंडीगढ़ की लोकसभा सीट अमगी मिखल पांगथोकनी छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा जिला डंगरांग माविस कुंठा मंगला खुलाई थादोक्तुना सरकार दा चंगजरखरे मखोइगी मनुंगदा सेलगी मना लौथोखरबा मरु ओइबा मियोय अहुम याउरी माविस सिंह अदुंगरांग दंतेवाड़ा रेंज की डीआईजी कमालोचन काइचप अमसुंग सीआरपीएफ अमदी पुलिस की मकोक थोंबा ऑफिसर सिंह दा चंगजरखिबनी सरकार दा चंगजरखरबा माविस सिंह अदु लंबी थिंगबा अमसुंग नक्सलाइट का मरी लेनबा इरांग कया थोगनबदा मपुंग ओइना चेनबा मियोय सिंहनि हाइरी चंगजरखरबा मावी सिंह मियोय अमममदा लुपा लिसिंग 15 की इंसेंटिव पीरगनी हाइना सरकारना लौथोखरे दंतेवाड़ा पुलिस ना पाइखलकपा लोन बरातु हाइबा सरेंडर कैंपेन की मखादा हुजिक फावदा पुना मावी साटे मरफुतरा तरो सरकार चंगजरखरे ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना 13 सुबा मणिपुर स्टेट लीग की इम्फाल अमसुंग कक्जिंगदा हयेंगदगी हौना सानगनी तौरंबा मैचिंग नोंगचिंगी फिबम असिना मरम ओइदुना येथोकले हाइना एसोसिएशन असिना थोकपा चिरोल अमना खंगलकली अरुबेदा मरुइबा पाउ अमुखना मणिपुर तंगरांगदगी हौना अखाक अराउगा लोइना चुरखिबा नोंगना मरम ओइदुना राज्य असिकी महौसागी पुंसीदा चाउना अकाइबा पीरे सेक्यूरिटी फोर्सिंग नंगरांग बिष्णुपुर जिला की इरेंगबम मनिंग अमसुंग आइमोल विलेज की खुजुखुलाई कया फगले बीजेपी लुचिंगबा अमदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना ngasi उड़ीसा दा पांगथोकपा मिखल की रैली सिंगदा छरुक यागनी अमिसुंग लोकसभा मिखल की 3 सुबा तंक की बोट हयेंग थादनबा मपुंग फाना सेम सारे पाउलोजरे